Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Sekelang hempulote ajopupe firlopupe ajara porstami kiso tonse kotpen se gachelang jia phana bangki dampo latuma phan bang so sekelang hemalong an un istami ku anma ki una bangki malom so phan mati dakpen kaprek ki misena sekelang hem an gachepon un chira phan an bangki selang dunpo la so pisi na hoxtami chepon thupo la son si gedam tang chitini phain ko ra troxianing we por phai kri sira chitima por malom inu ra bang phu bite pen kaching ko jok tong se kot pen dilai state dispensary along an cheponsi first aid kit mate malom so ki so kapemi jia phanan ke long ponji pura palidam lo bonda dispensary le inkir check pusitami quarter along ke do anar saphan hangdam lo bonta ni duty kali pojok se kachilang damabang phan lang dun dedet khangjang lo la sojok sai jok jepen kiso kachipon wekabang pharmacy first aid sai claim ponang kong lalu record lalu ini jo bom or khai pan ma training dat dilai dispensary lo pulang ke cingkon pulang ke emergency do mamle do ara lo samne Kuma banam kar di bene na sum hanta kolo kame pati no rang rang le makku ke di bone kereng bone ham adio malu ngene keke bang sohut inur hospital ke hon night chokidar stami nurse upon phone call si chingkilo bonta non ke ni duty kalilo pusi bang hinya nurse tum che koi se roya jok ke so serious lang dun desi ke so bang pu aphan pachi chak nangaret bang so puthak pherang kya tumpen kar johut ka chithak duna bangki chini ne deramatsi dun de det pusi chithandum lang ikha pherang kya tuma phan nurse pen kopilo ka chithak do গমে পোৱা নাই আৰু যে এনেকা নহয় যে মোক কোৱাৰ্টাৰত মাতিব গৈছে মই উঠি অহা নাই এইটো নহয় গমে পোৱা নাই মাতাই নাই কোনো ফোন কল কৰিছে ফোন কলটো কৰিছিলে চাগে ইয়াতে চকীদাৰটো ফোন পাইছো মই ফোন কল স্কুল নহয় আপোনাৰ তাতে আপুনি নহয় গম পাইছো মোৰ ডিউটি নাই এনেকা ৰিপ্লাই দিছে বোলে আপুনি ৰিপ্লাই দিছো বাট মানে কি ইমানটো ভালকে মোৰ ডিউটি নহয় এতিয়া বৰ্তমানটো এনেকা কৈ দিছে এনেকা এতিয়াতো ইমানটো ইমান হেৰি গম পোৱা নাই ন কথাটো তো যে মানে এনেকা গমে পোৱা নাই আৰু যে এনেকা নহয় যে মোক কোৱাৰ্টাৰত মাতিব গৈছে মই উঠি অহা নাই এইটো নহয় গমে পোৱা নাই মাতাই নাই কোনো ফোন কল কৰিছে ফোন কলটো কৰিছিলে চাগে ইয়াতে চকীদাৰটো ফোন পাইছো মই ফোন কল স্কুল নহয় আপোনাৰ তাতে আপুনি নহয় গম পাইছো মোৰ ডিউটি নাই এনেকা ৰিপ্লাই দিছে বোলে আপুনি ৰিপ্লাই দিছো বাট মানে কি ইমানটো ভালকে মোৰ ডিউটি নহয় এতিয়া বৰ্তমানটো এনেকা কৈ দিছে এনেকা এতিয়াতো ইমানটো ইমান হেৰি গম পোৱা নাই ন কথাটো তো যে মানে এনেকা State dispensary pharmacy saphan kar johut nangapachini dunke OPD apor lagi adap 8:30 to 1:30 pm delivery service lagi 24/7 mati kai ki apor tadolo doctor apen nurse ta 24/7 si kibilo bonta non ke emergency patient ke bang bang aphan ke langdu nangji apor lupota ningji pon nili pukang tumbang ke hok pet ban la dak in charge ta ave nomma ke bokajan SDMO sar bensi dagi laisi phanda control pom hai alang pen ko pini instruction direction pini kato be tum phana pi done beni la bang cholo tani liding jong ben matha ke ni thekte pakistan ke service ki nahi follow wansi thek chat hai o la bang ke do mane do o an lo ke ma dagi laisi dispensar long ke in charge ka be ke inclusion tok an bai do ko ang pai bokajan SDMO sar pensinan kontrol positif la anani kami dang nang chukumbi ke tabela ang pai dak staff tum oson dong duty claim ne claim ne potong claim ke dam nai ne thang ke thani pari sanjata bang je athe medical ethics along patient aphan ke first aid an ke ki vek nang ja ron do binong pota pachini bang so dilai state dispensary along lapusona ki so bang ke non an chot le kachitong nang lapukalilo aprang prangta lasso ki suga che pona hut doctor nurse atum ki thurdun dia jok apran ki dam nang lapuson se tami tulo lasi lahaya long kilangdun pamija phan ke asia tuma phan kachuning ri padopon news report KATV news Kedam tang chitini phain koi resir ke pani kangsam por phai phora chitima pormalom AL complex along women karbi student association hin pen phirang kya mai kangni
bang pharoi sira trokner ke prasir kep ME than bang atuma phan sorkar atuma saya mo bang ki chotoi det amat bai nong abang ki pipi det laki than bang atuma phan kilang re mang theklu pasi pherang kya mailong ritika teron pipen ningje pon ke Asia hinpen toklang hinapan ke mang pon abangki mission suri hinira ing koira pon ingkan anabangki toklang hin mission mati quality education one vegji pusi mang pondo bonta ke Asia tumabang bang pharu sira trokner ke prasir ke patuma phan bainong sipia matsi un e pulote koson si quality education ke one thek polapen than bang atum loki than ki dam nang kahelo atum tado jong si bainong pipi pulote koson si loki than dam thek hilang puta pherang kya mailong pen ningje pontu Autonomous Council pen akimang ke mission 2025 abang ke quality education bang vegji tu dan jenon la quality education mala 189 ME teachers atul makan bainong education. Kosong si bainong laki pipe pen quality education karbiang long kiban hekko. Non bunal sab sita me bangko. Ente kosong si grade 8 ilong hekko ni dun. Jong si teachers atum khan hala than bang atum khan le bainong pipe set ke. Alang itu kosong si anak ke hi lopen hala da kapurhi dam ji adim maka papurhi dam ji adim an kacepa le hekko. Lasi bainong kilong le bang pharoi sira trokner ke brasir ke batuma kisung mathaponra bainong ki piponong chi apan ke binedalong che parai pon thekason te mesenji pusi WKSA pen kachuningri padopon Lasila 189 teachers ahin pen kachuning rido jeneri to pan next cabinet meeting along ke approval nang pibek thapu alang litu pen serme kachuning rido la pen nili tu mahin pen serme alang litu kachuning ri along chedon pira next cabinet meeting along bang alang tu pan approval pibek thapu si nili tu mahin benta carding autonomous council atum khan serme chuning ri tingno News report Harsing Ronghang KATV News Kedam tang chitini phain coroner kepen inkore sirkep ani an ninia pharmana phanpura ing hibari the chingria me atum chapatir pi ponsi longchap sarpo chethok chijir lapen bari the kangduga jaimek paman pon rinti the rongmarjong sukhanjan ward number troxi bokajan along ke paman pon bangto ing hibari the chingria me along longchap sarpo arnam karkri ke thoki jira saisatami dengpon Longchap sar po anam kurusar sarding inghi diopani than kurusar sar et inghi barithe kangdu kurusar jeng inghi atumpen thokjer pon kurusar atumpen nangke pachini donke hanbe bomut bokan pendanglok kido anta misen pusi than pon bangto phiaphi chingki che thana me ke pado pona hut inghi barithe chingria me amepu longki inghi chunbang dhon sing inghi ahin pen alhi pachini pon Bangso melong alhi sar poman pen ke ACEM surjerong par kachitong dun along rongasar long inghi bormanti SGP borsing biatum chitong dun rinti the rongmar jom kayan ward number 7 along pini nilitum long chap tarpo lapen ipu barithe kachingdu nilituming hi barithe asu tu chanjai donangi chanri donangi kithe kire donangi lapen pumen pulok achithe donangi lapen kithe geding pamanangi pu isi athim en pensinilitum inghi barithe asu tum karbianglong dimahasao lapen dak tirthethak mane kido karbi anghi barithe asu do anabanilitum ihin pen inut ihin pen bahini lason chingrum sinilitum la ipu longchap sarpo aphan chethok chijir lo la pen pu barithe phan chingdu lo Bangsolong kachitong dun anparta inghi adona rap kethe kiding atum chitong dun si aliralon pidun si inghi barithe chingria me mesen pen pechun pon kalen medan se kurang tunak turolo asima tum militum dak pini barithe chingro mamai alang ne tum hembang hem the tendang lok aslan kum jirap titulo ipulong chap sarpo pan thok pan dir pon lo laja kong orang thang pon lo ipu barithe pan
bari pan ke thok ke jer khadom ka di chua pesar korisar lo kasu chu halung bensi alang keman peng di pon lo thek bang ke ni choru pik lo an so se tum khar bi kor pho an so se iklan thek ye pan ke mete ke kalang kumasi ni tum an so se rada ta khodu nang charo nang ko sin ni ben choro khadam News Report KATV News. Pinia birta bangkil ansi kang ton lo dum mit hak mi kardom.